tedew qatt titolbu għal min qed ibati. Il Signore vi accompagni e la Madonna vi custodisca. La preghiamo ora per la pace, pensando alla tragedia umanitaria della martoriata Ucraina. Ancora sotto i bombardamenti di questa guerra sacrilega. Non stanchiamoci di pregare e di aiutare chi soffre. La pace sia con voi. Dan kien il-messaġġ prinċipali li rrid iwassal il-Papa Franġisku waqt it-talba tal-Angelus, talba li ħadd wara nofsinhar il-qdusija tiegħu wassal minn fuq il-fossos tal-Florjana. Benedict Domine plebentuam, quam unus tua misericordis spectat, e concede ut quod te ispirante desiderat te la gente percipiat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Fil-kelmtejn li qal qabel it-talba Marjana, il-Papa qal li jekk iż-żjara tiegħu fil-Gżejjer Maltin kienet qed toqrob lejn tmiema u kien se jġor miegħu ħafna mumenti prezzjużi u li kien se josq f'qalbu tant uċuħ u l-wiċċ imdawwal ta' Malta. F'dawn il-Gżejjer tħoss is-sens tal-poplu tal-Alla qal Franġisku illi ħeġġeġ lil dawk miġbura qudiemu sabiex jibqgħu mexjin u jkomplu jitqawwew fil-fidi li tikber fil-ferħ. Intant, l-Arċisqof ta' pajjiżna Charles J. Scicluna għażel bħala rigal il-Papa Franġisku b'tifkira ta' din iż-żjara l-immaġni tal-mara adultera li kien propju il-qari tal-ġurnata ir-rabaħat ta' Randan. Salve, Papa Noster. Salve, Petra Fidei. Salve, Celi Anitor. Et Dominus sit tecum. Grazie ancora, Santità. Grazie ħafna. Il-pittura xogħol l-artist John Martin Borge tiffoka fuq id-differenza bejn il-ġudizzju ta' min jipponta subajh u l-kapaċità li wieħed jislet ix-xrara divina tal-Alla fl-umanità. L-immaġni turi lil Ġesu liebes l-abjad qed joffri l-mantara ħmar tiegħu lill-adultera biex titatta bih f'ġest li jissimbolizza l-għotja lura tad-dinjità lil din il-mara midimba, stedina minn Kristu biex aħna l-koll inkunu parteċipi fin-natura divina tiegħu.